kasih hidup itu Martonggo Mahida, terima kasih sembah nami usia hubamu Tuhan bani panorangon in mahalani hidup pakon holong ne temu nai igere on ham tong tong benami bui usia nami Tuhan mangulakon pertongguat nami si sehali seminggu siul maha nami Tuhan membaca ayatna melalui permahan nama dia buaya hamba uhur pakon pikiran nami Tuhan asebui hanami manangihon hatamu ibagas gorani anakmu Yesus Kristus pada nami matunggu nami amin. Harosuh ni naibata ondo harosuh ni naibata ase pasing mana siam ase daoh mana siam kumbani pandriah-riahon. Sada Tesalonika 4 ayat 3. Odah aima hata namar perdomuan bani ganuk kita lapu. Sedo kita hata na luar na sinogun poda. Tapi dito bani na makorjahon isini poda air. Sonaido Yesus mamodahi ganuk susianni. Artini ganuk na pinodakon ni aima ganuk ihorjahon Yesus. Ase anggo Yesus mamodahi boido idida susian ni ai isi ni podah ai marhite golu ni sendiri. Ijon ibatubah ipodah kon Yesus pasal harosuh ni naibata. Aima ase pasi hingga. Aido na ipatuga Apostel Paulus ubata. Sedo terluar hataon, tapi perlobe ipatubah do sonahan apatut ban goluon. Ilobeni teks on isobut opesonon. Ipangindo anjaha ipodahi hanami mana siam. Totu upasingaton ta ai mahalani Yesus. Sedo anggo halani usahata. Halani anggo hita gok dosa do gaganuk. Aseboy hita pasing ningon do homa ihagulukon hita hapasingon na kumbani na bata. Maka golukon hapasingon sedo na mararti ai ita dikon hita dunia on. Gabe hatahonon tan mause seng terbahen pasing i dunia on i surga peholi. Hapasingon na isobut ijon aima agi i dunia on opehita tetap mahita manggulu ibagas harosuh ni nebata. Lang ibagas harosuh ni dunia on. Halani harosuh ni dunia on aima orza ibagas agulaban. Halani ija marianan harosuhi naibata ijai mahoma jupahita hapasingon janah dauk mahita dauk maharosuhi dunia on. Doma ipatugah naibata ubata pasal harosuh ni uhurni naha
Sirsir do hita manggolu ibaga saros ninay bata sonari atap sonara pe situan si kuluta atap marpanorang do hita manjalo pangakokop ni Tuhan Yesus. Sirsir mahita mandalankon harosu ni nebata ijay do lamin itandai hita hidup ni urni martongko mahita ham nebata nami urupi hamma hanami ase tongtong hanami manggulu ibagas harosu uhurmu badi haganu keadaan ni gulu nami ase lambin terhamalaskon hanami gulu panorang on. Amen. Ima mandoding hita, ase tangah hita lobe persembahan pujian. Hidup maham Tuhan hubatku bani ganupan parlahohi roja dagingku apa tundu ibu halani duwe dosaku tolong hatimu kalau si hama bulan bedingat parlahodi hitir-hitir do holi-holiku halani pambahenanku marulah kulakan makuburmu Ang Yesus Tuhan kini pamalung hamau nagaleko ulang uhun tonduyu say kawah kona togu hama bay dalan hasitongan say kolong maha sangkuhan ganupan dosaki Bolong atemu balosi hama bulan bedinga parlahodi itir-itir dong holi-holiku alani pambahenanku marulah kulakan maumu Am Yesus Tuhan kini pamalung hamau nagaleko ulang uhun
tonduyu sa kawah kona togu hama bay dalang asitonga say bolong mahal salpuhon ha ganupan sakit. Terima kasih. Puji Tuhan ta. Rahita ria pita mendoding Bani Haleluya nomor 350 bait sada pakon bait 2. Tolong dahum bani Tuhan narohum bai Jesusin sai totak komarsinodang tolong di Tuhan tai sai sondang kon maholong ni das bai hagolapanin asehaganu pardosa di palubah nai bata dosa pakon kuasani apa si pangagoin say marboi doganupan bani parutolonin say sondang kon maholong ni das bay hagolapanin aganu pardosa di paluah nai bata. Gimana ini? Yar martonggo mahita. Roh maham Tuhan merayakan nami, memasu-masuhan nami i rumah nami bei. Papitah kon uhur nami tertuju hubamu marhite partonggoan nami. Roh maham Tuhan lahu mengajari hanami. Banina lahu padas kon hatamu sonai ageman jalo hatamu. Haganupan kegiatan nami bagas partonggoan on. Yondos kon hanami Tuhan hubamu. Hamdo na mengajari hanami. Hamdo naman ramot kon hanami. Pakon naman jaga goduh nami. Rapkon hama hanami Tuhan. Sonari rosi sadokahni dokahni. Amin. Ya. Salam mahuwata ganupan. Ya. Hatani na ibata nagabi ambilan bata aima sibasaon bani ari mingguon tersurat maai bani Heber bindu 10 ipukah humbani ayat sada das kubani ayat 3. Haganuk mahita membuka bibelta, haganuk mahita homa membasa ayat on, AGP auma na membuka mikrofon. Nah, ya. Sanon may surat ko ni Jai. Holong niuhur bani sanina say totap maay. Ulang ma halupahon na siyam partamueyon. Ay marhite na sonai onggado itamuey halak malekat seng ibagas botohni.
ingat na siyama na tertutup. Songon na dihut na siyam tertutup. Sonay homa na hona arsik-arsik. Ay na siyampe ibagas akulado. Iya. Ay madas ni. Bapak inang hitahaganupan na hinarga ni tata. Aunok kanay izini buka hitabay kamerata. Sedikit kehilangan saya di sektor 1. Biasa ni lang ongga sada halak sada kamera hampir kaganupan. Kudingat adong doda danak adong donyom bahta tapi sadarion bani pertongkuan salion mungkin boy hitung to lumaraon na sada kamera adong 2 halak. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin yung bahta doma marsikolah tene. Jadi doma kegiatan di sidia. Iya, lang pala mahua. Bapak inang, adong kata bijak kumbani Bunda Teresia makatahos sonon. Tidak semua orang dapat melakukan perkara yang besar. Tapi semua orang dapat melakukan hal yang kecil dengan cinta yang sangat besar. Menarik dobaku ungkapan on ipadu muhubani teks niyam bilat tahun. Naparlobi mase bani 3 minggu perpudion patuluhalihon mahita membahas Heber. Totuay lako pagulpahon kita pasal latar belakang. Sanahaduga niya si suratun panulat suraton. Tapi lang pala salah kusogut sa halinari. Keadaan ni Korea halak Kristen na merap sa sitong ni sekitar Romawi ada dalam penderitaan. Halani mapartahan kun ambilan na madiar. Buetu mangdo humbani silang sanggup. Halani penderitaan ay. Halani memang sampai dogan diperhadap pun silia bani singa. Ipamasuk hubani sa ruangan dupai paroh masinga lako menghantam si dia. Artini mazangin tumangma nayalami si dia. Anjaha marhitihon niyai buedo namulak hubani agama ni hinan. Atap manadikon tupuan ni halak na persaya. Hubani si dia nasadukah nyon setia bani kebersamaan bani persekutuan mulai maho mamundur semangat ni si dia. Halani boy dahon ni si dia. Halak naligan langi John B. Si A langong gataridah B. Nini misal ni. Marhitihon niya ay berita nayalami si dia ase isurat kon panurat. Surat Heberon. Ay malaho mga puhi si dia. Pakon laho patotap si dia bani buah ni kapur sayaon ni si dia. Secara khusus bani Bornginon, ipagol pa do haganupan hita, Korea bani panorang ay, halak na porsaya bani panorang ay, bani toluhal. Naparlobi ase si dia manramotkon idop niuhur, manjaga, malastarihon, sonaha pasal diar layak di Tuhan bani golf ni si dia. Napaduahon ulang ilupahon partamuin.
pakon napatuluhon perluho ma idingat ase goluh ni sidia ay ma goluh na martonggo. Halanyay maningon ijaga sidia hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Inang, Anggo Mother Teresa makatahon tidak semua orang mampu melakukan hal yang besar. Tapi semua orang mampu melakukan hal yang kecil dengan cinta, dengan kasih yang sangat besar. Hal on laho pagulpahon kita ase ulang adong agesada pe na makatahon pasal diakonia ai lang bagian akwai. Anggo pasal manisay hasoman ay horjani situ aduay. Anggo pasal na mambotoh aha na masaba ni keluarga si A ay dumaadong pokja khusus untuk ay. Sa sitong ni halak na pursaya lang adong makatahon pabuha ay lang bagianku. Tongon adong do tugas khusus pakon adong tugas umum bani parkorja ni kuria. Tapi sebagai halak na pursaya panurat on makatahon pabuang martugas luhita dihut lahoman ramotkon pasal pandiloon ni Tuhan bani gulukta. Bapak Inang, kita haganupan na martupu bani panorangon anggo isobut pabuwa holong parsaninaon ahaduga ni namasa bani panorangay. Ase isobut tetap masih dia menjaga ulang itadikon holong parsaninaonay. So nahaga ni namasa. Ya. Na parlobi dumuhubani parlajarat taon ise donay maksud kon sanina. Dumuhubani hapor sayota sanina bukan saja ada hubungan darah. So naisobut kita sa amang sainang lang pitahay. Tapi naisobut sanina ibaga sa porsayota ay ma anggo sada tujuata, sada sura-surata, pakon sada nagabi juru selamat bata. Jadi boy doay langitan dahita. Boy doay na baru marsitandaan ope. Boy doay homa nadukdong hubungan darah. Boydo marhite honni sada arisan. Boydo age marhite kasusuran na sada. Kumbani sada iyanan. Tapi nayarapok kita ay maboy sada sihol ni hurta. Tapi lang pitahay. Anggoy botoh kita ibagas Yesus. Halani si haholongan dumuhubani holong Tuhan bukan saja yang seiman dengan kita. Tapi maningun ipadas kita dohomahom kubani halak bahkan nama musuhi kita. Ya, halanyai anggo isobut domuhubani teks taon pabuah holong parsaninaon totap ay bani nasyam sihol sobuton 1000 sahabat masih terlalu sedikit. Dan satu musuh itu sudah sangat terlalu banyak. On maguluh ni halak na porsa. On ma kehidupan ni nadop ihop-kop Yesus. Kapanpun, dimanapun, tetap maholong parsaninaon. Sanina ibagas Tuhan, au doham kam doau. Aja Yesus mengajarkan lebih humbani na sadahap sayang tapi musuh pe maningon ihaholongi. Ya, Bapak Inang, nahaduhita bani panorang sonari. Boy de petongon tetap holong parsaninaon nai dumuhubani namasa na yalamihita lebih kurang 2 tahunon. Atau mungkin nita seolah-olah domamuru holong.
atau dong hatahun ta anggo semangat holong menggebu-gebu dah kambani panorangon nita halanya ha au anggo hutangar masih hurang sehat, hutangar masih misalnya sedang bergumul baik bani ekonomi, sonai age bani parniom bahon, sonai bani keluarga, si holdolamin roha hujai, tanda nisaninaku ya, ku haul maya, ku peluk maya, ku tatap maya, pakon haganuk cara-cara nabi pakatahon sentuhan ibagas holong, tapi yang gosonari ondah kam sahap naman duai, nita. Holong uhur tapi lang tarpadas, halani PPKM on, bodo sonai. Bodo humabani sada sisi nita, anggo semangat holong sangat luar biasa. Tapi daya tahu mandalan kon holongai. Termasuk doai panurduk, termasuk doai panurang, termasuk doai ahap. Anggo ai songon na langbe sadalan holong pakon daya ai do muhubani ekonomi i rumah nami. Bapak Inang, tutu sedo makatahon nalang taraya kihita ay maniun bainot tasonari. Tapi ahado kira-kira na buhay bainot taase buhay das kita tongon pangarusion ni Bunda Teresa ay. Lang kunjungi hita hasomata do muhubani pergumulan ni. Sonai agi malas ni hurni markite na riap kita hujay marulupuluk bani sada gedung misalnya. Tapi ahado na buhi ibay kita laho pataridah kon pabua kita memiliki cinta kasih yang luar biasa na humbani Tuhan. Iya, totu on gabe perenungan. On gabe perenungan hubata. Tapi bani haganupan ay dingat kita ma totap mahita bani holong para saninaon. Totap mahita bani holong namar dasar namaronjolan humbani holong ni Tuhan. Totap mahita ibagas namar pangajaman bani Tuhan. Ase marhite hunyai sada ramahita patugah kon ahana masa bata hubani asoman naligan. Ramahita humamambayan respon dumu hubani ungkapan holong na humbani hali na naigan atap bani grup PI atap bani telepon PI atap bani tonah naligan PI holong para saninaon totap ay bani nasyam ada kerinduan untuk mengetahui untuk mengenal satu dengan yang lain ya. Napaduahon domu hubani tekstaon isobut makargahon partamueyon. Lang hubotoh atap sonahatongon ihutat tabi. Tapi rado dos. Songon na ialami ni Pandita Agustais. Mardalan hati garas lahuhu pematang raya. Atap iya singgah marsaran agela pihak Kristen bani panorang ay say na adong do menawarhon minum maham atap adong naman rubus gadu panganham lubion ay dua sem guibain na tila sonari izahinan yanan parsaranan ni Agustais badi pardalanan ay ilakuhon si dia do mahal na sonayay isurdukon si dia si inumon isurdukon si dia sa panganon si panganon do muhubani na buibain si dia martamuay dong do podah ni orang tua maningon adong do air minum di rumah nini halani mana tahu holia dong halak na roh lang terbere hita mangan anggo pala minum isudukon hita do ulang das lewat halak mangindo sesuatu lang adong boy bainota sedo anggo halak mangan jagal hita hape air putih air minum ya das kubani parorang on pera ilakuhon hita duai hasi perlu dengan kehati-hatian.
Anggo bani panorak senari dong namotas ke rumah ta, miteri sodorko kita masuk ke rumah ta, radu boy terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedia usai gabe menrajai rumah ta. Atap terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentu marhiti konyai perlu do halak na bijak. Perlu do halak na tongot-tongon tidak membotok sonaha pasal holong di Tuhan. Artinya ganup panorang, ganup kesempatan kita maningun waspada. Maningun hatakonota cerah, lang loyo, lang maranganangan, lang homa mamikirhon sonaha patar gabe dong pehala na rohun lobeta misalni huidah do tapi lang hukawakon hutangar do tapi lang hutangihon lang sonai. Iya. Bani kesempatan on domuhu bani panurat on mardingat pasal si Abraham. Sonaha si dia manamuei toluhalak nalang itanda si dia tapi dengan penuh sukacita mengundang aset tondok i rumah di si dia. Anjaha aido na idingat domuh bani perjanjian baru marhitihon ni ay anggo itamue kita sadakalak tanpa kita ketahui itu kita sudah manamue malaikat ni naibata. Iya. Nagabe suku-sukun boydo bani partamueyo nai bapa inang itamue kita malaikat ni naibata tanpa ibotoh kita atau kita martamuei hanya untuk ceritani ulang holi marsarita on hubani gawe huta pabuah lang hujalo iyai rumahku. Angguai kan pikiran ni sendiri mai kemampuan ni maai. Ulang holi hatahon hubani amburukku tetangga ni ai pabuah au lang makasihol kon aseroya hurumahku halani ai dengan basa-basi etakam hurumah mangan kita i rumah pakon naligat pertemuan nasonayai donani na maksud pun ijon pertemuan nasonayai donani na hidup dengan basa-basi do na iami kita bani ari-ari ni goluk tahun. Kita ganupan ibagas na martamue dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, mararti baik memberikan hatinya, memberikan pikiran ni, memberikan panorang ni, termasuk memberi nadung bani. Laho pamalas uhur ni hasoman. Ay mana martamue. Jadi sedo halak na liga naiga biari hita ako di berita konon di sini ya mula ke rumah ta. Tapi sonaha do hita ibagas polong na humbani Tuhan lako manjalo sini ya lako mangidah karya Tuhan bani gurukta pakon buah ni hapor sayota marhiti honyai dengan penuh sukacita dengan penuh harap hita au ham ra manjalo halak na ligan. Mau menikmati kasih yang dari Tuhan, marhit ikap nama kapurluhon halak naligan, boy menikmati sukacita, ibagas sukacita malas ni hurta. Ay mapartamuin. Iya, asyang go sonai, boy do hatahunota, sonahado sonari na martamuin, maningon masuk do rumah ta. Ang gupala do sonai, boy mayetong kita ibagas na 2 tahunon. 3 halak mana roh ku rumah ta. 3 hali ho mahita markunjung hu rumah ni hasoman. Mungkin sangat-sangat minim. Iya. Tapi yakin doa do muhubani kehidupan beribadah baka. Iga kapes cililitan termasuk age inspektor sada. Kita masih si partamu. Halanya ha. Partonggoan ni tay patarida kun hita pe wajah ta. Marminggu ni tay pataridah kon hita pe wajah ta. Lako pataridah kon pabuan nihut doha nami bani malas ni hurmai. Ay pe dom masih pertamuai. Domu hubani na masa. Domu hubani kiada atawon. Tapi ang go tidak mau naman do hita.
Marjum do hita dainang, marjum do hita da bapa, marjum do hita secara kuria. Bain mahujin au boy do membuat sinyal. Huge KPS on, huge KI pa ko naligan. Boy do sebuti hita. Lebih mati ko may jay, lebih sodap ko may jay. Boy do sonay nita. Tapi ni huge KPS cililitan lang sonay. Tapi sifat partamueyon, ibagas naman jalo malaikat ni naibata, itu berarti masih kita tunjukkan sukacita yang berdasar dan mengulupkan marunjulan bani holong nahum bani Tuhan. Iya, asyang gosonai tugas taai lang tugas na gampang. Ibu toh kita dua sak takas. Bani na totap ibagas holong parsaninaon, pakon bani nama namai halak naligan, itu bukan tugas yang gampang. Tapi nita sonari tugas maronjolan bani holong nahum bani Tuhan bukan soal gampang atau sulit. Tapi saya mau atau tidak mau. Jadi uhur tadi sobi. Nah halo tongon hita hasil sirota. Bani nama kerjahon ai, bani nama mandalan kon ai. Ase marhite hon yai homa dihut kita parsimada bani hidup niu kurni bata. Martamuei memberi tumpangan merarti doai homa membuat orang lain merasa nyaman. Membuat orang lain merasa terbebaskan. Humbani hal-hal yang tidak menyenangkan menjadi hal yang menyenangkan. Memberi tumpangan merarti doai homa membahen dirita tempat ni hasomata atap tempat ni hita sa rumah ianan curhat. Patugah kon ahane bagasuhur baik suka maupun duka. Jadi hatahunota lang mitor lang terdalaku kita partamueyon agiba ni masa PPKM-on. Halani partamueyon HP lang pita hujalo sadahalak masuk hu rumahku, hubere ia mangan, hubere ia minum, songon na laksana ko ni si Musa lang pita sonai. Tapi ketika kita mampu memberikan bahwa perasaan ni hasomata aman, ahap ni hasomata ibagas na curhat ia boy terkendali agin lang kita memberi solusi lang sanggup kita memberi jalan keluar. Tapi ibotok ni pabuat kita adalah seorang teman na boy gabe ia nani berbagi. Ase marhiti menyai boy bebas ia humbani hal na terjepit. Iya. Pasalaha dua bani panorang sonarion. Boydo terjepit bani ekonomi. Boydo bani perkerjaan. Halani memang semakin sulit domuhu bani keada tahun. Atap adong na PHK, atap adong na dom maiurui pandapotani, totap opeho maituntut tanggung jawab son na somal. Nah, boy opehita atap ra opehita hubani hasomata sakuria sebagai hasoman sahapor sayaon patugah kon ahane bagasuhurta pakon ipasirsir hita ope dirita koma gabe ianan ni hasoman gabe patugah kon ahane bagasuhurni tempat curhat menyelesaikan masalah sedo sasitong ni maningun tuntas ai tapi boy lunggar pikiran ni. Boy merasa sedikit terkendali domuhubani namasai. Kita ganupan membuka uhur, membuka pikiran gadis partamuei. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita sudah menjalankan rencana Tuhan. Laho pasitongkon padaskon holong ni hubani hasoman. Iya. Jadi porini no kanai jalo hita, porini rahita gabe teman curhat, porini hita peramar sahap hubani hasoman naligan, ay hape rencana ni Tuhan doai. Jadi ang gorahita sonai pasaut kon rencana ni Tuhan do hita ay. Halaniai jangan mau berpikir sendiri. Tapi tetaplah berbagi.
mangahapkon pabua masih ada hasoman. Adong open na buhay gabi pangalopan gugukta. Marsada niuhur hita lako martonggo. Marsada niuhur hita lako mangida kuasa haguguhon na humbani Tuhan. Iya. Naparpudi do muhubani tekstaon isobut do sonaho mga keperduliata hubani halak na menderita. Halak na tersakiti. Yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Na ija bani namasa panorang ay tertutup si dia. Anggo bani panorang on ay ma dengan tidak dapat melakukan dengan leluasa. Do muhubani pikirani, do muhubani korjani, do muhubani sihol ni hurni. Nah hado sonari orang tua misalnya. Parduli bani nyombah. Na ibagas keadaan masih PJJ, mungkin doai marhitehon ni Zoom, mungkin doai marhitehon ni online, mungkin doai marhitehon ni hal naligan na buhay si dia marlajar. Apakah itu hanya 30 menit 1 jam pelajaran atau hanya 2 jam 1 hari? Nah, hadu kita sebagai orang tua misalnya parduli kubani si dia. Marhitehon ni kehidupan ai, anggo jujur sebagai anak yang pintar, anak yang tetap berjuang, agepe nita bahatan do panorang nida dana kosonari marguru-guru naman nita kan. Halani tok-tok tindo si dia marsikolah lang full bisa dari das kubani jam sada misalnya, langsung naik. Tapi ibagas keperduliata bani keadaan di sidia ai, nah orang tua masihkah selalu memberikan semangat hubani sidia? Atap dihuduh mahita, ay mana masa onda sonon masih dia, lu jamaau dan terkawau ini. Gabi marumut-umut kita, do muhubani na masa bani nyombahta. Hape si dia yang guisuk pun sa sitong ni masih lebih senang ketika waktu belajar mereka mau belajar. Yang paling kita takutkan doko si holi maningon tatap muka masih dia. Ra berjuang betul masih dia. Sonahaho maase mandalan kon sesuai hubani porsi do muhubani mata pelajaran. Na do iajarhon atap nasihul ajar konon bani sidia. Toto do muhujai kita sebagai halak na persaya, na gabi saudara. Tetap mampu memberi semangat. Ibaga sikap na peduli. Agi hubani nyombah taai. Agi hubani hita sama hita. Agi hubani kehipata. Asyang gusonai ahama na buhay nyata buhay bainota. So nahamasikap na buhay, mitor buhay yahapon kita, audong maberbuat. Halani buhay nita, matabay na uba ninyong bakon, ay lang tarajaryaw si dia. Matabay na uso na ninyong bah namin na do pemuda, ay do mapandinahan si dia. Masonari tarbay ka nami huba ni orang tua nami, ay lang tarohya nami besi dia. Buhay do sukunay, terjadi agi hubata. Tapi do uba ni tekstaon, satu hal yang pasti, tetap membina komunikasi yang baik dengan Tuhan. Marhite honi na lang mamili kasoman kita, dumu hubani komunikasi ta hubani Tuhan, tapi semakin banyak kesempatan hubata mardoa syafaat bani panorang. Manongkong sumata. Mengingatkan dirita pabuah hita pe adong do pergumulata dan kita pernah bergumul tentang apapun na boi mampain kita lumunu hurta berduka kita sedih tumang kita tapi ibagas tonggo ibagas komunikasi ta hubani Tuhan ijaima ipagol pahita pabuah haganup dohita parsimada bani horja napa totapkon uhur menjaga uhur bani holong parsaninaon patotapkon dan menjaga sonaha komunikasi yang baik marhite partamueyon pakon bani naparpudion selalu mengingat kasih Tuhan yang sangat luar biasa
doma yondos kon hubata. Marhite Jesus Kristus anak niin. Narapa kon hita marianan itong aktong-akta. Mangajari hita marhite kata ni bata. Marhite na mambasa Bibil, marhite na manduding, marhite na martonggo. Kasi nahadohomado muhubani panorang sonaryon, idingat kita pe martonggo. Idingat kita be bahwa pardumuata pakon Tuhan ulang ganggang, ulang mako, ulang morot, ulang gabe terhalang domu hubani na masaon. Manjaha makita ni tonggo idingat kita do ijondo ko mahita boy mangpihala na ligan. Ijondo ko mahita boy lako berbagi dengan orang lain, marhiti doa safaata. Lang pala maningun pa juga kita ay madado maham hutong kokon. Baru merdua safat kita ay madado mahutong kokon kamnokan nita hubani hasomata naligan. Tapi ibagas bulus niuhur dengan ketetapan hati. Lako martonggo hubani Tuhan. Ijay mahita mardingat pa. Pita Tuhan do sumber ni hadiaron bani godukta. Sumber ni kesempurnaan bani godukta. Sonay huma age haundosan ni godukta bani haganupan nama. Asyang gusonay, Bapak inang hita haganupan kembali do muhubani ungkapan ni Bunda Teresia. Tidak semua orang mampu melakukan hal yang besar, tapi semua orang mampu melakukan hal yang kecil dengan cinta yang sangat besar. Ya, jadi langadong hita age sada pe makatakon langadong natarbay na ubaya, eda, boto, tulang, amburu, do muhubani na masaon. Gabi hita use berkeluh kesah, do muhubani pengalamata, do muhubani kiadata, hape hasomata roh lako berkeluh kesah kubata. Jadi mahita tetap ibagas na sempurna pangaruh halani hubungata pakon Tuhan, ibagas pangarapan na tetap pabua, iya do mengajari hita, iya makasomani hita. Halaniay, holong parsaninaon ay, lang anjay mo bata. Tapi tetap doay rosi sadukah ni halani onjolan ni ayma, holong na umbani at Jesus Kristus. Halaniay, atap ahape na masaba ni 10 taon, atap sonahape diba bagay ni si pikir kono ta ijon, hubungata pakon Tuhan. Nini ambila taon, ingat na siyama. Ingat na siyama, adong do na menderita. So nahacarata mardinga tayo, mari kita doakan mereka. Ingat na siyama, ongga do hita bergumul, bukan berarti kita harus mengingat itu lagi dan kembali ke sana. Tapi ang godom masalose pergumulan ay terima kasih ma Tuhan, nitay bagas tong kota, ipamonang hamdohan nami. Atap sekarang masih bergumul, toturok kita hubani Tuhan, dia ada bersama dengan kita, dia mengenal kita, dia mengenal seluruh kehidupan kita. Ibotoh doa harencana tay. Ibotoh do sonahanayan kita agebani panorang on. Ya, asyang gusonai, mari tetap bersemangat ibagas goluh na marondo subani Tuhan, pakon tetap maronjolan bani holong ni Tuhan, bani haganupan aktivitas ta. Pabuwa kita ayma orang-orang pilihan Tuhan. Kita ayma na hinokop ni Tuhan. Anjaha hita ayma na ipake Tuhan, gabe saluran berkat ubani hasoman naligan. Ase lang adong boy age sada makatahon aku tidak mampu, tapi hataw kita ma aku mau. Aku mau. Rado hanami, sirsir do hanami. Ibagas ay adong ketenangan hati hubata, janah lang anjay mangusagah kon diri hita, tapi mangusagah kon holong na hubani Tuhan. Ase pabuwa perbuatan taay horjat taay boy huma gabi harosok ni Tuhan. Terpuji matu kata marhite hatani nadop ijalo hita, pakon marhasir silon hita, laho saluran berkat atap ijabe hita marianan. Amin. Partong kumahita.
Doma ijalo hanami hatamu Tuhan, nagabi onjulan ban nami. Patotap kon hanami bani holong na humbamu. Jana ipataridah kon hanami in bani goduh nami si ganupari. Marhite keterbukaan nami manjalo hasoman nami, sonahuma kesediaan nami, gabe menopang, mengurangi beban, dumuhu bani natarbayan hanami, mangusagah kon ham. Mardingat ko ma Tuhan pasal dear nilayakmu, nado pamunang kon hanami, halaniai ibagas malas niuhur, pakon ibagas tanggung jawab nagok, iauhon hanami ma, horja harosuh niuhurmu, marhite na peduli, manonggohon hasoman nami, sonahuma berbagi, domu hubani harosuh niuhurmu. Terpuji maham Tuhan, rapkon ham mahanami, sonari rosi sadokahni dokahni. Amin. Bosapaat respon hita ambilan lalu ondos bata merite mendoding hita umbani haleluya nomor 352 bait sada pakon bait 2 352 bait sada pakon bait 2. Ay halongangan doabe, tolong ni Tuhan ditebus Kristus tau hape, berdosa nadoyu. Tapi ku kotor jana persaya bani gogoni bakon pasani ai paroro dotong goluku gas bai paru Tuhani. Saya automu jana gogoni atami pasonang tubuh tapi ku potong jana persayang bani gogoki bakon pasani ai parorot tongkong goluhur das bai parujungani. Sepertinya langtongnya Bani Yahya.
keluar kayaknya. Maaf. Oh, Diulangi ya. Belum ya. Maaf. Buka, oh. Untuk hita mau hurta, martonggo mahita. Hamnai bata bapa anak pakon tondui na pasing. Terima kasih doha tahonon nami bamu. In mahalani pakkasomanionmu huban nami. Buihan nami membahin pertungguan. GKP Cililitan Aima Sektor Sada. Sektor 2 Pakon Tolu. Melalui Zoom meeting Bani Bodarion. Inpe halani hidup niu hurmudo huban nami. Asibui hanami marsada melaksanakan acara ini. Inpe Bapa mangilik Tuhan nami Bani Haganup. Naroh Bani Bodarion pertonggoan. Saimar pasu maham. Asilambin roh semangat nih haganupan. Jemaatmu Bani na menghadapi hagoluhan si ganup ari. Say padaw hama hanami humbani parmaraan ni daging pakon tunduy sonaigi pandemi COVID-19. Terima kasih sombah nami ubamu Bapa. Sonaigi martunggu hanami Bani orang tua nami nadop lansia, say parguguhi hamma si dia, asiroh semangat ni Bani hatuaon ni, tong marondos hubamu Bapa. Martunggo hanami Bani Inang Naomi, say bere hamma malas niuhur Bani haganup Inang Naomi, say pasu ham Bapa. Bani hagoluhan si ganupari. Martonggo hanami Bani natading metek. Say birehama malas niuhur Bani si dia. Asi semangat Bani haganupan si hagolukononi. Marhiti pasu-pasu na humbamu Bapa. Martonggo dohanami hubani Bapa. Bani perekonomian ni jemaat GKP Cililitan Sektor Sada 2 Tolu. Saya cukup kon hama Bapa Bani haganup si butuh konon ni si dia. Terima kasih Bapa martonggo doa nami Bani jemaat namarulang tahun Bani bulan Oktober on say tambah kon hama pasu-pasu malas niuhur panjang umur. Terima kasih Bapa martonggo doa nami Bani program jemaat pakon resort say birehama uhur pakon pikiran ase program in boy terlaksana marhiti pasu-pasu na humbamu. Terima kasih Bapa martonggo doa nami Bani niombah nami namar sekolah Bani TK SD, SMP, SLTA, sonai perguruan tinggi. Gugu hanami mangindo hubamu, asi berehama, hapistaron, habijakon, habujuron, malas niuhur, bayi menurut Bani orang tua, marhitei pasu-pasu na humbamu. Sunaigi pemuda, pemudi Bani naman norihi horja. Holong maham berehama petunjuk Bani sidia. Sunaigi na mencari pasangan hidup. Tongdo hubamu Bapa mangindohanami. Asi berehama petunjuk Bani sidia. Marhitei pasu-pasu na humbamu. Terima kasih mabamu Bapa. Martonggo doa nami homahu Bani hasoman nami. Nairawati rumah sakit. Pakon na pemulihan. Gugoh doa nai mangilik mangindu hubamu Bapa. Tong-tong ma bereham. Sidia kekuatan. Uhur pakon pikiran. Nama rondos tong hubamu.
ase ahape na ipangan si Dea, marhitiyon ni tambar na ibirehon ni dokter hubani si Dea sunagi perawat, say marpaso-paso maham Bapa. Ay bani Bapa sintua Agus Jupinli Purba, pemulihan ni rumah, Bapa sintua Pariaman Sinaga, lagi perawatan di rumah sakit. Bapak Peber Simarmata rawat jalan di rumah. Bapak Sintua Ramliamat Saragi kurang sehat. Inang Sintua Abina Simarmata pemulihan di rumah. Inang Ramlina Purba rawat jalan di rumah. Bapak Sintua Wanto Purba rawat jalan. Inang Sintua Lesmariani Purba rawat jalan di rumah. Bapak Tuahman Pasaribu rawat jalan. Bapak Opsinur Simarmata rawat jalan. Bapak Marsen Sinaga rawat jalan. Opung Esther Boru Purba pemulihan di rumah. Pos duhur nami Tuhan anggo hubamu doin hanami marondos. Say berham do malas niuhur bani sidea. Ase bani pertongguan nami. Bani minggu narahon. Boy rup odor hanami Tuhan. Tapi hamdo nombirin haganupan terlaksana ibagas. Malas nihur. Terima kasih sombah nami ubamu Bapa. Bapa martonggo doha nami bani tanggal 27 Oktober 2021 ya dong kondo rapat majelis ase marperdomuan hujin Bapa ojur hama uhur ni haganupan majelis sonagi parhorjani kuriamu ojur hama uhur ni sedia ase markisani uhur sedia mandihuti rapat majelis Tuhan. Terima kasih sembah nami hubamu Bapa. Sunaigi martonggo doha nami. Terima kasih Bapa martonggo hanami bani inang pewelirtina napadaskon hatamu huban nami. Ase pasu-pasu hama hanami haganup nama nanger anjaha namarimbaгаskon boy manjalohon ahanay padasni ihagoluhkon Tuhan. Sunaigi bani napadaskon hatamuin say pasu-pasu hama keluarga ni Tuhan. Ase buy iyay nangin padaskon hatamu ijape na boy ihorjahon haganupanin hamdo na mambiri pasu-pasu Bapa. Hubamudo iondoskon hanami. Terima kasih Bapa sombah nami. Bani keluarga Bapak Pendeta Krisman Purba namar tugas baru Lampung. Hubamudo yondoskon hanami ase jurei haganupan bani perpindahan ni sidea. Sunai geniomba bani na menyesuaikan situasi na baru ihadapi ibagas na malas nihur. Hamdo hasan na mambirin haganupan terlaksana ibagas na deyar Bapa. Bapa martonggo hanami bani pemerintahan Presiden Jokowi tong hubamu do Bapa yondoskon hanami asi marpasu-pasu maham asi buy ibagas na siap bani situasi kondisi na benar ipargogohi ham bani horja na sesuai na sebenarni. Terima kasih sembah nami hubamu Bapa. On matonggo nami na ipadaskan nami marhitihon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoding do ko siya itong panutup ni buanohan ni inang pewe lertina. Dudingta humbani haleluya nomor oparatusia. Haleluya nomor oparatusia. Bait sada pakon bait dua. Jana sanggah mendodingon. Irik
ipasisir kita galanganta nalau ondos kononta. Nai bata makasomaniam si boy hita pajupa Kristus na mamberetua Nai bata makasomaniam Sai horas maham, sai horas Rosina pajupa sai horas maham, sai horas Nai bata makasomaniam Nai bata makasomaniam Wasanin paringgo manum Atanin hagoluhanmu Nai bata makasomaniam Sai horas maham, sai horas Rosina pajupa sai horas maham, sai horas Nai bata makasomaniam. Yar tutup kita mah ibadah ta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na inaguriatas. Terima kasih maha tahun nami hubamu. Halani holong mu na bagalin nagabe haguduhan nami. Bani panorang on, yondos kon hanami dohubamu, na ipatupu hanami on, gabe galangan nami hubamu. Say jalo anjaha pasu-pasu hama galangan nami on, laho pabolak kun harajaunmu, pakon pararat kon hatamu i dunia on. Gabe hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita mangindo marhite tonggo na pinodah kon ni Jesus bata. Hamba panami na inaguriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosu ni urmu inaguri tungahon songon na inaguriatas. Beri hamba banami sadarion haguluhan aryari. Sasap hamba dusa nami, songon panasap nami, banidusa ni hasoman na mardusa do pakanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, paluah kam mahanami humbani pangagung. Ay hamdo si mada harajaon, pakon haguguhon, apa hasangapon sa dukah ni. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop niuhur ni Tuhata Jesus Kristus, pakon holong ni ate ini na ibata Bapa, apa persaoran ni tonduy na pasing ba. Makasomani hitaon haganupan. Amen. 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 Shalom mahubata. Shalom. Shalom. Terima kasih, Bi. Shalom. Terima kasih, Bipo. Shalom. Terima kasih, Bi. Terima kasih, Bipo. Terima kasih.
Makasih. Kasih. Ya, jadi ya terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, Mardalan Dodear Tungguan Pertungguan Tabani Burminon. Terima kasih pada Sanami, Hubani Inang Bipo. Sehat-sehat ya Inang Bipo, semakin diberkati pelayanannya, begitu juga keluarga. Hasoman nami pengurus Majelis Sektor Sada Situ Anto Sinaga, Inang Situ Wahini Damanik, Pakon Inang Lenti Haloho. Terima kasih Timnas Siam semakin kompak dalam pelayanan. Amin. Anggota tugas nami Sektor Sada, Langdong. Mudah-mudahan minggu depan semakin bahan kita Sektor Sadaon. Halani utong utorihi agak-agak menghilang kita di Kamis malam ini. Jadi saling mersing kita ingatkanlah teman Hasomanta. Ya. Kalau memang ya hasil makin banyak bergabung di Kamis depan. Aimah humban nami, penorang iberihan nami, hubani Hasoman nami Sektor 2. Ya, terima kasih Hubani Nasiam. Teman Majelis Sektor Sada namang idangi bani pertungguan ta Perminon. Terlebih bani inang tene, inang leni aloho. Inang lenti boru aloho. Non majelis sangat rajin juga mengikuti ibadah kebaktian, baik mengambil bagian. Tugas-tugas Hubani Sektor 2 pelang pala adong tambahan, cuman laporan panitia Natal 2020 Sada Doma Iser Ibani Group Jana Doma Ibatugas Dia Sada Subani PNG oleh ditanggapi Bapak Perhanger. Tambahan dong proposal ikirim impossible. Dong proposal kirim sekjen ta hubani setiap sektor. Ay mahun ke KTS tebing tinggi 2. Jana doma permatanami bani grup sektor 2. Aseboy berpartisipasi hita ulang kosong bulak oleh proposal ay hubani sidia tene. Terima kasih mau bani kita sektor 2. Sonai mau nami tugas-tugas sektor 2. Terima kasih mak. Ya, sonari Hasoman nami Sektor 3, Mak. Silakan Boto. Ya, terima kasih. Panorang diberi nami na perlobe ubani hita Majelis Sektor 3. Saya lupa hita pimpinan hari Sabtu. Termasuk pengurus-pengurus seksi buat guru-guru sekolah minggu. Emang benami. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Panorang ni mau banina siam pimpinan. Dong do Perhanger, Pakon Bendahara, Sekjem, panorang berehan nami. Terima kasih Bani itu Sektor Sada. Ibernele panorang Bani Benhur. Ya, terima kasih Bapak Perhanger, terima kasih Bapak Bata Ganupan, Sunai Hagi Hubani Inang Bipot. Pada sonambilan batai bakas burninon. Ya, jadi anggo tugas-tugas humbenami songonna iba tugas kanami bani sermon nabudari bani Hasoman Majelis aido humana siol pada sonami hubata. Pada pertama maai ase paingat hita Hasomanta sonai homagi taganupan untuk padason persembahan kebaktian minggu sonai homagi kebaktian pertungguan nanti begal niuhur sonai homagi silua pakon nalegan tene alani masuk mahita menjelang akhir tahun banyak akhir tahunon sonai botok kita bahatma kegiatan atau program na siadong kononi kuriata hampir setiap seksi tene seksi sekolah minggu pedomadong proposal ni seksi bapak adong-adong dalam rangka pesta Bapa, sonai homage panitia hari ulang tahun Kuria, adong-adong proposal ini tene. Sonai homa menyusul holi panitia Natal, pakon kebaktian ujung tahun. Nah, artinya adalah
kita membutuhkan pendanaan, nah cukup lumayan bani akhir-akhir tahun. Dumujai, ase salinari, padingatita sumanta, ase bui padason galangan pakon bagal nyuhur. Ya. Yang pertama, napa duahon, ipada sanami homa bahwa songonai botoh kita untuk penerimaan nih atau media untuk padashon galangan doma boy melalui QRIS Bank Mandiri tetap doai masuk kubani Bank Mandiri GKP Cililitan tene. Nah jana poido ididah kanami sebenarnya ise nama transfer tene mengujai bani perkembangan nih penggunaan QRIS on pakon hanami do piga-piga transfer tane masuk ujai tapi lang adong peruntukannya. Jadi do mujai iban hanami do bani wartai bahwa adong iterima hanami humbani anggo NN do ya akan kita sebut NN. Tapi yang godong do gorani tersebut negorani tapi tanpa penjelasan. Nah, anggo tanpa penjelasan ai masuk mai holi hubani sada-sada 5 artinya ai rekening ni kuliah. Nah, pori ini dong hita na padashon tapi lang untuk ai mana tahu untuk siluah dan alani memang adong na agak lumayan ini bagal di luhur mungkin ate na masuk ni on untuk apa? Untuk siluah na do bijanjihon kan begitu. Tapi alani lang adong keterangan ya ben hanami tong sada-sada 5 na do mujai mohon kerjasama tateniase boy hita mengahat dan mengalokasihon, meregistrasikan dengan baik. Janah porini pe i-transfer nasiam hita ganupan melalui PRS GKP Cililitan tetap tene bukti transfernya petugas nasiam ase bui hanami homa mengidah mat tene padumuhon ai bani data nami ya tujuannya ai mase pahapungkon hita ibagas melaksanakan horja ya. Ya, nah dan aidasa mungkin sihol si pada tsunami hubat haganupan salinari terima kasih untuk kerjasama Horasma dan selanjutnya kembali hanami hubani Bapak Korangirta. Ya Bapak Korangir, terima kasih Mak. Terima kasih hubani Bendarata nado pemberi informasi oleh ditutup sekretarista ita ganupan nanyargani Tuhan Yesus Kristus terlebih bani nasyab petugas sidang penginjil situan nami aganupan dua sapaat terima kasih kepada nasyam nado melayani hitung-hitungan ni kuryata aina perlobe na paduahon ita ganupan ubani majelis sektor tolu sektor 2 sektor sada ani hari Sabtu tanggal 27 hadir mita ganup berpakaian rapi godalahi ia mardasi anggo inang atap naboru ya rapi mak ulang dong nomor kaus atap nomor daster ase ipakai ma pakaian najenges alani adong rencanata diambil untuk foto bersama alanyai hubani hita majelis uridong pepes tata berbagi tugas anggo inang majelis Bapak mau pesta anggo majelis haduasi niombah mayutus alani on may bagas tahunon pembinanta jana ubani guru-guru sekolah minggu pengurus seksi wajib hadir bani pembinanai ase ulang lole hita jam 8.30 potum introitus tonggo akan dimulai
Berarti kita hadir sebelum jam 8.30 dalam posisi di depan laptop atau komputer atau handphone ta masing-masing. Pastikan pulsa atau kuota baterai ni handphone laptop dalam keadaan standby. Alani narasumber ta sampai jam 12 akan terus melaksanakan pembinaan. Aima napa duahon. Napa tuluhon hita haganupan dalam rangka kegiatan HUT Kuriat Tapa 44 kon berbagai kegiatan. Sebagian vokal grup keluarga merlatih manasyam Haleluya 440 bait sada pokon bait 2. Kiriman video paling lambat tanggal 10 November 2021 pukul 15 WIB. Lewat kunjai berarti di close lang masuk B. Nah, kita ganupan rosi data-data nih jemaat terkhusus main nomor kontak handphone, telepon rumah. Mohon pengurus sektor Rasai Padas kebani panitia ulang tahun nalahu adong ma ipadalan sisi virtual oleh full timer ta. Na mangihut kita ganupan bani kegiatan ta tanggal 12 November 2021 benonta do pertonggoan gabungan sektor sada das Kubanionom masuk jam 10 siang WIB dalam rangka ulang tahun Kuriata tanggal 14 November 2021. Jadi tugas-tugaon masih patugan hita ubanya somanta tanggal 12 November ini. Bani acara puncak ulang tahun ke-44 tanggal 14 November 2021 piga-piga kegiatan oli pamasa ijai. Alanya hita aganupan dalam suasana COVID-19, tim gugus KKP Cililitan akan terus memantau dan memberikan nanti laporan apakah kita sudah bisa beribadah, berapa persen hadir, hita laporan di tim gugus KKP Cililitan bekerja sama dengan tim gugus pemerintah Kota Madia Jakarta Timur. Na mengiut hita aganupan ubat ta ipaingat kanami hita aganupan halani adong POP idah kanami bani datahay sektor sada 2 tolu alang OP istilah ni padas konsilua bani ulang tahun atau bani minggu ni nyombah tanah maposo di bulan Oktoberon, bulan Oktober tanggal 31 Oktober terakhir diberi DP kesempatan lau padas konsiluahta oleh bulan November jatah ni Bapak Meizai. Ase bani bulan Oktoberon aima jatah ni nama posota. Ase ya ris kita ganup lani aido biaya sonai umumkan ni bendaran aku niai dalam akhir tahun ini kita akan membutuhkan jumlah dana yang begitu besar. Lanyai perlu kita gotong royong, perlu kita marsyurupan, lalu mendukung aganup kegiatan hitung-hitungan kuriata. Ay mahumben nami iteruskan sekretaris nami. Berenai panorang. Ya, terima kasih. Sebenarnya doma jelas ben hurpa kon perhanger tugas-tugas. Jadi nami pengatkon ase kita anggota jemaat ibotoh kita kegiatan nai gereja tetene. Nai doma petugas perhanger hana dohor si horja nota ibani gereja. Nah berikut nih nami petugas kon
Hubata Ganup, anggota jemaat sektor Sada 2 Pakontolu. Anggodong nasihol padihun Yombah, doma iser hanai hubani pengurus sektor sebenarnya. Boy ipatugah benami. Aima sihol laksana do tanggal 30 sada. Jadi hari Minggu tanggal 24 marguruma. Age pesonai lang pala terjadwal pandidion ibata, bodo pandidion terus asal nomor tugas di gereja aima Pak Pendeta. Jadi jadwal-jadwal ni pendeta doma dong di warta tene. Jadi si pardiate hita patugah kita hubani anggota jemata, anggodong nasihol padidihon, tori mat jadwal ni Pak Pendeta, dokosiai 2 minggu sebelum hari apa entah bisa padidionai ipatugah ma hubani PHMJ dan pengurus sektor. Jadi mungkin aima tugas-tugas kubata lanion masa pandemi mana tahu dong nasihol padidion bingung nah acarani tene. Jadi naime kita ase boy merdalan hagenup kegiatan ni jemaat. Jadi mungkin naima tugas-tugas benai pronger. Terima kasih. Oke, ondos kubani kedua sektor sada use. Orang mau darat ya. Oke, senaima perjumpaan ta bani borginon tene. Oras mabata ganupan. Oras. Selamat malam. Mohon izin Pak Saragi.